Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ukuthula makube kini nonke nezibusiso zika Allah nomusa wakhe ube phezu kwenu nonke. Ngempela udumo lumfanele uAllah yena yedwa. Ngiyafakaza futhi ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaAllah, futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa nesigcila sikaAllah sokugcina. Ake ngikhulume nalabantu bale code 24434. Ake ngikhulume nabo. Uyazi bafowethu, njalo uma ngabe sikhuluma la, sikhuluma ngabantu abangama-Muslims abenze kahle ukuthi kuzoba yini izibusiso zabo. Sikhulume ngabantu abangasama-Muslims abangenzanga kahle umdali angajabulanga ngabo. Sikhuluma ukuthi kuzoba yini isijeziso sabo, kusho umdali akusho thina. Hey, what about ama-Muslims enza izinto eziphuma endleleni? Nike nakucabanga lokho. What about ama-Muslims enza izinto eziphuma endleleni? Ama-Muslims enza izinto ezi-wrong ngamabomu azi. Ama-Muslims athi mangabe uthi uyamkhuza, athi ungazongijaja wena, awusuwumdali wami, you are not my Allah. What about lawo bantu labo owenza izinto eziphuma endleleni azi? Mina angifihli-ke, niyazi-ke mina, without fear or favor, angifihli mina. Angifuni ukuthi abantu mabethola ama-Muslims enza izinto ezi-wrong bese bethi ombatha bayakufihla lokhu. Konke ukungcola ongakucabanga uzokuthola ama-Muslims ekwenza. Ngibala wena adultery, bufebe, uzowathola ama-Muslims ekwenza. Ngibala wena stealing, theft, ukuntshontsha, uzowathola ama-Muslims ekwenza. Ngibala wena cheating, uzowathola ama-Muslim echeata ema-shop wabo, uthi uzothenga bakucheate, bakubhayisela into e-wrong, bakubhayisela umdubulo, bathi into e-right, uzowathola ama-Muslim eyenza leyo nto leyo. Drinking, uzowathola ama-Muslims aphuza utshwala, ama-Muslims adayisa umzimba, uzowathola. Ama-Muslims abamba inkunzi, uzowathola. Ama-Muslims asnifa ama-drugs, uzowathola. Ama-Muslims angalaleli abazali, uzowathola. Ama-Muslims angaziphathi njengabazali, aziphethe ebudedengu, uzowathola. Ngithi yonke inhlobo yobusathane ongayicabanga uzowathola ama-Muslims ekwenza. Lalela-ke umehluko phakathi kwakho wena okwenza lokho ungasiyi-Muslim nalo okwenza eyi-Muslim. Lo okwenza eyi-Muslim noma ungambuza uzokutshela wazi kahle ukuthi uyenza lento i-wrong. Wazi kahle ukuthi i-wrong. Kodwa uyayenza ngoba umuntu wasemhlabeni o-weak ofana nombatha. Yingako eyenza. Kodwa wena ongasi-Muslim noma uyenza awuziboni ukuthi u-wrong ngoba vele sekuphelile ngawe. Awusakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento e-wrong ne-right. Nawo kumehluko phakathi kwakho nalelo Muslim. Nawe-ke wena Muslim oqhubekayo, ngithe ngikhuluma nani nina baka-code 24434. Wena oqhubekayo wenze izinto ezi-wrong, wazi ukuthi zi-wrong. Ulindwe itoba. Ulindwe ukurepenta. Usathane uAllah mangabe emxosha, emsusa elokuzana eparadise, emletha emhlabeni, when he was kicked out and he was cursed, eqalekiswa, usathane ucela amandla kuAllah, uthi oh Allah ngicela ungiphe isikhathi until the day of judgment. uAllah uthi ngiyakunika leso sikhathi leso. Uthi oh Allah ngicela ungiphe amandla okwenza noma yini ukuthi ngibadukise abantwana baka-Adam. uAllah uthi khululeka, yenza noma yini oyibonayo, kodwa wazi ukuthi laba ozothi mawuqhamuka wena babize igama lami awunasabelo ezimpilweni zabo, awuna chance ezimpilweni zabo. Uthi usathane ngiyoqhamuka
phambili phambi kwabo, ngiqhamuke emva kwabo, ngiqhamuke emaceleni, ngiqhamuke eceleni kwa-right, eceleni kwa-left, nakuzo zonke iy'ndlela zabo abazihambayo ngayo yonke inhlobo, ngemicebo yabo, ngabantwana babo, ngamakhosikazi, ngemindeni yabo, ngemiphakathi, ngayo yonke indlela. Kodwa labo engiyabathola benenhloso, besincere, njalo mina mangiqhamuka ngibathole bebhizi bebiza igama lakho, yilabo kuphela abazosinda. Wena-ke Muslim owenza izinto eziphuma endleleni, ungacabanga ukuthi ngoba uyiMuslim wena usindile. Awusindanga kushayitani, nasesihogweni futhi uzoya ngoba wenza izenzo zabantu abaya esihogweni. Ama-non-Muslims akhonza abanye onkulunkulu, yingakho eya esihogweni. Wena Muslim uwenza izinto ezi-wrong, wazi ukuthi zi-wrong, yingakho nawe uzoya esihogweni. Kunabantu abangama-Muslims abayongena esihogweni baphume ngoba umprofethi sallallahu alaihi wasallam uzobakhulumela, abancengele kumdala. Kunama-Muslims, kunabantu abazibiza ngama-Muslims abayongena esihogweni forever bangaphinde baphume. Ngiyanixwayisa-ke bafowethu, nina baka toll free 24434, bengikhuluma nani kahle kahle. Ngiyabonga.